Maikanem Apilin. Tinapalapas, inawagan manen ti diam-amo a caller ni Doña Anita, ket binalagan kan binutbuteng na manen daytoy. Nagtignay met da Bart, tapno serken da manen ti may sabalay ti baknang, tapno agtakaw da. Iti sabali a pangir, rinawad da ansong ti pasdek ngaw awagan da iti paraiso, tapno ilibas da dagiti babae a nakapupok sa jay. Itagagayam, adto yung tituloy tinobela tayo na pauluan. Maikanem Apilin. Adeta, rumor ka ng babae. Agawaan nyo. Juan! Urayan da kami di terror gate. Sige. Natahanan na kami! Tulungan nyo, katrumor kayo. Adda ng paltog iti lalaki. Umay ka nani. Awanin ti makita agwardya ditoy. Mang Ansong, Kakadwa, umay kayon. kasano itan Mang Ansong? Alaan tayo amin ang mabaling nga alaan ditoy. Kan tika ka, lukatan nyo. Kat alaan tayo ti kwarta na dyan na. Mga Ansong, naala kong ti kwarta nga da iti dato at drawer. Grasak, naala kong ti kwarta iti pag-ikan da iti koleksyon. Hintayin ka kakadwa. Hoy! Apay day tarak! Alam tayo niya ikota. Ibatam day ta! Saan nga importante day ta? Wala mate. Hintayin ka kakadwa. Mga Ansong, adda na tamahan ng babae, napaltugan. Anya? Sigun iti may sa kadakwada. Tiabagan natin natamahan. Ipantay iti ospital, kaasimat! Lando, kumusta ti babae? Tinamingin dagiti doktor. Nalpasan. Kasanon? Urayan tayo makapapig sa ti babae. Sakbaya pa naman tayo. Kaasinan. Kaya't ko kumaasumurot mat ijikuta. Sige. Kasaritan to. Sangbag ka lagay. Lumaban kan tunat ngamin. Kakadwa! Hintayon! Wundog! Baligi toan. Dakkel man na kwarta tinatakaw tayo ita. Bas, ado man ang timabingay tayo kwarta. Wala. Nagadupa ti alas, ada takaw tayo. Maragsakan lakit din ni Madam Anita. Busbat. Apay no, kisayan tayo magtitinakaw tayo. Madimot no, ado man ang tibingay na. Anya? San ka na, kakadwa? Wan mat ngamen, Boss Bart. Saan may tadamin? Kasanon? Nuaddan to agbaliktad kada kayo. Bisakton ti madaksan. Awan pati agbaliktad, boss! Saan kami nga pulang? Sige, Boss Bart. Kisayan tayo ti alas kan kwarta at tinakaw tayo. Nakadanon tayon dito'y mansyon. Sigurado, agur-urayan ni Madam. Saan lagi di naturog, taur-urayan na tayo. Sigurado tayo tayo. Tayo pay, rupat kwarta. Dajay, nailokatan ti gate. Isarakon to'y kotse. Nalaing kayo at talaga, Bart. Isutiga po na akay, kaya't kayo. Anay, apay man na tinapis na, boss. Dahi takatawam salbag ka. Kaslad na kaya't nasawan. Awan ba, boss? Bayam lang, Bart. Okay lang, kanyak. Makita ang Boss Bart. Okay lang kanukan ko na. Ni Boss Matt. Ala, yun ti kwarta at tinakaw yo. Agsasarita tayon to inton bigat. Wan, madam. Antoy, at daamin iti dahi ito apag. Kwarta kan alas.
Nadagsan, Bart. Bart, tungan. Kayo na ginana, Inton bigatan, di pa nagsasarita kayo. Ala, kayon. Wan, madam. Intan, tungan. Ulayan, nakaan-anos ka no ni madam. Limawagti na lidaparupa na. Anya? Basta nakaan-anos itay kunana mapantagi na na. Idinto ta, nagsaramot gayang ti ulo na. Gusto, sumardeng kan, tungan. Lando, sumangat kayo ni Jekuta. Wan mangansong. Agbati kami kini Ami. Kasi kasunim ito'y babayan na paltugan. Sumangat kami to, inton pumiksa. Wan mangansong. Agbati kami kini Ami. Sana bale, tadamat yung kalapo ko apagyan nami pailayang. Matungpal, mangansong. O niya, tungan. Nakitam ka din ni madam marimwara iti seledda kini senyor. Saan pa'y, boss? Sisi magngarudan ngam nakaturog sa pailaing. Tadi pa'y matrimar. Kasta ka din. Ay, salbag. Makagaran ako na makaigamiti kwarta. Nagbayag mo tin arumwar ni madam. Di ka ganat, tungan. Urayon ta arumwar iti seledda. Umay ka, mapantay di kusina. Intag templa iti kapita. Sige, boss. Mabisina kon. Kita Simon. Nagado ang kwarta. Agasam ngay daytoy. Anatakaw da. Ano ngagpaiso? Kasayak daytoy ang kwarta, Simon. Sana bali, tasyak mo ti akin igam. Kasayak. Adado tibingay ko. Andiya? Naskan nga adado tibingay ko nga misoda. Total, dito'y damot amang mangan. Kan makipagnanaad da pa'y dito'y mansyon. Nukas tangaron. Ado tibingay ko. Aday ta, nawarasan kayo aminan. Makamo kayo, iti pangusaran nyo, iti kwarta yo. Ha? Anya ti pakasdawam iti kwarta gay gamotungan. Madam, agsidawa ka talaga. Tapay? Kwa! Awan, madam, awan. Nawarasan kayo aminan. Nasaya at ti trabaho yo ita. Inton maminsan tumanan. Awan, madam. Ngala, hagina na kayo pa'y itagal tao. Kalpasan na, mapan kayon ton. Iti trabaho yo. Salbag, nagalasa talaga ti ugali na. Bimasit, tinayawat ta kwarta, boss. Nagbasit, tinagbibingayan tayo. Kundi na tayo pa inikan itilas. Di ka nagreklamo, tungan. Sana bale, tandamat tan bingay yo iti alas. Iso adiyon naman ngay bingayan na kayo ni Madam Anita iti alas. Kukwanan day jay. Kusita talaga ti bruha. Gusto day tan. Ala, mabalin yun ti mapan ang galiwaksay. Agpasar kayo, no iso ti kayat yun. Awan, boss, inagidya para isaw. Ijayak nga ginana. Kaya't ko ti agpamasahi iti babae. Agdakan ka na itatungan. Agkuyog tangarudan na mapanijay. Imunan, dagiti dagduma. Salbag. Talaga, jak makarukat. Iti namay andansong kanyag anang igalot to. Awan, jak makarukat talaga. Tisira tora. Ilukat mo talaga. Pilit mo lukatan. Jak makarukat din daw. Tronak. O, dyan tinapasamak ni Dari. Rukat anak. Agawam.
Ati, sababu ko lang napasamak. Boss Bart, natay gaya man dagiti talo kakatwak. Sino ti akinarami di tida ito eh? Ni Ansong, boss. Anya? Ni Ansong? Wan, boss. Jack yung pakarop. Rinok atan na dagiti babae dito eh. Kat intalaw na ita. Anya? Jack ngamin makarokat, boss. Kapotan na irot, panang tali na kadagiti imagan sakak. Iso nga, awan na ramidak, boss. Impopok nagpaiti silid. Ti awanan ba ingansong? Oh, ato iti agas mo, Rosa. Agtumar ka. Aginana ka manan. Tapno pumiksa ka. Imunan dagiti kakatuwam ababay iji kutami. Kaya't dati agibalas. Among ka di Rosa. May saak mo't ana ipupok iti dayjay apasdak. Katawan na aramidak iti inar-aramid kanyak dayjay atungan. Gaputa na katutuklat tati patadem na kanyak. No lumabanak. Masugat ak lakit di, iti patadem na. Kat idi nakalibasak. Inkadeng ko tiag subli. Tapno maispal kayo ababae anak kapupok iti dayjay apasdak. Maawatak tirik nam, Rosa. Sigurado, nadadaol kan. Gaputa nagduduma mo't alalaki ti sumsumrak ijay. Katno kayat mo? Sumurot kanto kada kami ijak kuta. Kas iti inaramid dagiti kakadwam. Wan, sumurot ak. Nasayaat. Agkay kay sa tayo nito amang balas ka dagiti pasurok ti Diablo. Bueno, pamagayan, dagitaman dagiti damdamag kan anunsyo itang oras. Ato'y man di may sasunata para kada kayo amin. Anyan, nakalasan dagiti damdamag iti radyo. Itaklain nga agdengeg manan iti radyo. Ngam kastamat ng tinangag ko. Adda manin balay tibak ng anastrak dagiti agtatakaw. Kat nataypay tilakay nga aking kuko iti nastrak abalay. Kaputan na ilayon tipan nakaatake na. Wah, nagalasan. Ma'am Carlota, at iti meriendayo. Agyaman na, iha. Ma'am, apay akas tatiro tayo. Kas na makapungtot kayo. Kapungtot ko dagiti tattao nga awan maaramidan da iti biyagda. No di kinatakas. Among ka di. Adamanin gayam na strak ti balay na abaknang. Kat nataypay tilakay nga akin kukwa iti balay. Ta inlayon na mutten tinaatake. Anya? Dumakdakas mutten ti San Isidro, Ella. Wan nga rod, ma'am. Talaga adumakdakasan ti San Isidro. Telepono. Disturbo. Rumara ko mantay nakag-shopping. Hello? Hello. Naragsak ka din. Tanagbaligi kayo manan sa iro. Ha? Nagbaligi kayo manan anang sarap iti balay ti may sa abaknang. Nakaapal ka, Doña Anita. Ano manan ti kwartam. Diablo ka! Apay adi ka para kanyak no asino ka man! Sangwanak no talaga mo't layo na naturod ka! Di ka agdanag. Umayak tuwin ton rabi kat alaan ka. Asino ka? Siyak ni patay.
Hello? Hello? Jablo to! Hello? Noah, sino ka man? Saan kakabutang jablo ka? Saan ka makangas? Matayak sa matan. Anya ti mapasamak kini Doña Anita iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwana denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. May kanem abilin! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributazo. Technical can musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. May kanem abilin!